Nek bin ente pote ning kuning tak tahu keng bedeng kara glowing. Engki pelan mangken banyak reng beli bedek dari online. Bener ki. Lapah bapak online buat sebut neragi bedek neragi napah rang larang. Era buat bodon nika era buat tining bodon di budi ni bakuan can oma. Can oma. Ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah belaka. Eka kan cacing di budi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa senengah benpunganah almarhumah ikirimin Fatihah, Yasin, tahlil, doa, pengajian ki kencana sedekah iki paserah iki Kak Dinto Mulati binti Pak Jersina. Semoga beliau ya alam berzakhiyah seumpama ki bedekarin tusan mantari saporasa terjabi Allah. Seumpama la tada tusana mantar ibadah saya lakonin saat mangken tetia tambahna pangkat setengki. Amin Allahumma. Pas nyamen acara mangken nih ke acara 2 nomor setong tadhkiran lil ahya mainga kaureng siodi. Nomor 2 tabsyiran lil amwat mabunga kaseatingkal umur. Anika mainga kaseodi mabunga kasemate. Sebab seodi kulaban sampean puto peringatan. Manos samonte baenga manja. Iki laulal intiqad ladallan nasu fil fasad. Can ulama mun tada singgungan dari ulama manos samanja kapirosak. Iki engki tapi peringatan ini kasera sia manfaat. Apa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini kasih manfaat ka orang sekian di iman. Kulaban sampean yakin andi iman kapi. Amin Allahumma. Keng cuma kaim masih paling tebel iman tak oni. Kaim masih paling raja ada rengoning tapi nah, samar keng biasan bukti bed kaim masih teki mana kaim masih maba ada reng tahu keng tatenger bed dalam mah lihat aktivitas sehari-hari mungkin orang istiqomah atau perintahan Allah istiqomah as-salat berarti keng iman kuat. Iki engki mun pajeng atok malto keng iman atok malto ki mun pajeng agabaka keng iman agabaka ki mun ta pajeng sakale ya keng tada iman la imanah liman la sholata lahu ada iman bagi orang tak abajeng tak abajeng asolat salat engkau yakin yang dina salat tapi orang yang saya berusaha terak tahu apa yang teran are pola engki nek bin ente pote ning kuning tak tahu keng bedeng kara glowing engki pelan mangken banyak reng beli bedek dari online. Bener ki. Lapah bapak online buat sebut neragi bedek neragi napah rang larang. Era buat bodon nika era buat tining bodon di budi ni bakuan can oma. Can oma. Ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah belaka. Eka kan cacing di budi. Sebedan larang ada. Eka kan cacing eka kan olah. Engki encan makai sinal kini bakuah. Ki kula mo ni campok nal kini teng mate. Itarjem mabi kula di atas makam. Mak le ngarte. Itarjem sebagian. Ipakuan cantalken. Wa fiha nu'idukum lidudi wat turab. Apa artinya? Kulaban sampian bila masuk aki ke dalam tanah ke dalam kuburan untuk nabah untuk olah di tanah. Ika kan olah konsentrat kulaban sampian cek bang sombong ingki tinggi ika kan bila lebih selempo bunga olan moneng lempo mate sambut diolah selamat datang wahai makananku. Enyam keranyam
pah ngocak olah nyaman tayo jawab bi berga iot diko mon deng koros mati sosaolan arapa cing keke tok katok ada teu kinga iot diko iki bada selempo ni binin bada selempo kelak bada selempo Arab biola lakakan pentol jadi ya ingki dibudi ni kakan ola cantar mati mak ni kak kule keriki ni keri berdin ni kakan tak ki di odi dek kakan tanah apa boleh mati ingki tengki urusan jasad mun urusan nyabah ada oning keng cuma kanjeng Nabi hanya taaki mun deng salamat masuk ke alam barzah pada ban masuk swarga keng mun tak salamat pada ban masuk neraka mantar salamat kapi al qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar alam kubur nikah pun kepunan swarga bagi saya selamat jurang dari jurang neraka bagi saya tak selamat kikeng cuma gulban sampean penasaran ingat apa alam kubur alam barzah tunggu tanggal mainah tak kira lopot pakun mate tak mate saya coba saya ganteng saya angko saya teguh saya keras kiai saya temu kiai dul ada paling cuban manus salam bok mate siapa Fir'aun engkau mari nyongok dengan Fir'aun anganga ini mah Al Kairo Mesir ki ekareces engkau salah si masuk berapa 300.000 bisa dina setelah nyongok dengan Fir'aun terus hanya ta'akin polan Al-Quran beda Fir'aun perang ben Nabi Musa Fir'aun beda ongku hanya ta'aki nyatan ate yakin tahu coba beda Fir'aun keng mak le saja nyata nyongok engkau ke dalam anganga colon Fir'aun lambok paling tungkin oreng ada kamping apa haji saya paten ingki mokok mun masyarakat rembi tepak kalake paten arapa polan parcaja kau can dukon keng dukon ini kan benderongku lah kan Fir'aun ini kan di dukon manti on Fir'aun apa ke engkau amin Fir'aun apa kuk laku bodo orang rembi lake jadi ya bekal agen tia kerajaan lakake ongku iya yang Fir'aun yakin pas keluar instruksi undang-undang perintah darah mah ngocak ke sardadun ngocak ke mantrin ngocak ke bagian tentaran sekeng bangken ngocak ke bagian polisi siapa orang rembi lake paten tako agen tentang kerajaan jadi siapa rembi begini ekala paten mun bini etorot jadi Fir'aun ada kampeng amanosah tapi tidak ramah setia angangah nyongok engkau lamalan copen mingko arya sesombong lambai tak man katomerin penepos bingko keng ontong cek japok syutingan engkau jaanon kok yokom jaanon engki cek yang nyongok Fir'aun sebagus copen ini gua copen ini kok kita pengen sekoni ruwan jak tak kerakin keng cing lemari kok pote tak kerja apa CCTV ngecek palang kan kok Allah sudah Muhammad paling bagus sama nasa saya siapa kanjeng Nabi Muhammad saya tak saya apa boleh kalau kun makai tak kalau kun makai Habib engki mak kanjeng Nabi saya ini kan mana super pun mak top saalam menikah saya Allah engki tretan berapa umur kanjeng Nabi sabidak telok lebih sekian hari umat dah ibadah akhir lekeri panik kaki bada 45 kolesterol 46 innalillah bada tak ada bada 40 beluk kencing manis 40 sanga innalillahi wa inna ilaihi rajiun bu monaya ampun tinggal umur ada tercengak tetangga mati tak mati nih ketretan nikah teti urusan jasad kakanola teti semate jasad monyaban adanya bemate bi Allah kasokan tak mate beni tak bisa mate keng di Allah kasokan tak mate
Badadi manyaban. Wallahu a'lam. Sepenting senang bahagia. Engki lama beda hadis ya tebu. Nyaban deng mukmin ya beda neng a'la illiyin. Tetapi bila cabut bi malaikat perangkok atas bi malaikat. Sabe neng a'la illiyin. Kai ma a'la illiyin ni kak. Ia terselangi bang beto. Beda tempatnya bendeng mukmin. Mun tak percaya sampean congok tibi ke atas. Iki lagi. Mondeng kafir bila cabut nyabet yang cubaki ke beban bumi nomor petok. Pas inyamin si jin tempatnya bentahan nareng kafir di atas neraka. Sebab neraka ni kayak beban bumi nomor petok. Di atas neraka ni kasih jin tempatnya bentahan nareng kafir. Tempat tahanannya bendeng kafir. Tetireng kafir maka tak masuk ke neraka. Panggeng di atas neraka. Ku lagu cing pada kiamat ledaki ke neraka. Ontong huluman sampai teti orang Islam. Alhamdulillah. Allah salam Muhammad. Kencoma pengamat mengatakan, siapa ada orang Kristen pastor masuk Islam, pas abungkar rahasia, ngocak banyak YouTube ini banyak, EWA banyak ngocak, bagua, cak manyaman Indonesia ya, cak ngocak orang Islam 90%, iya dambe. Nah, mun sati ya kayak ala bola lah banyak murtad, banyak masuk Kristen. Pikir-pikir masuk akal mak. Kojo ring murtad iman ke iman. Ki terutama neng Aceh Singkil. Ki ya Aceh ini ke daerah nyaman Singkil. Di mana Aceh Singkil? Pedalaman pedesaan pegunungan jauh dari kota. Orang Islam kapi mak Islam keng sayang dak remah serang serang bi mana bagi kedi ngaki kan lu bani serang bi pistol mun serang bi pistol ada jeradot dodot mati nyaman mati syahid sebab maklum ikan ya aja nih ka bani serang bi pistol bani serang bi pedang serang bi apa serang bi kristenisasi. Kenapa kristenisasi? Orang Kristen ngajak Kristen ke orang Islam. Pendeta pastur toron lapangan kasatisah. Sok nyelesok kampung-kampung daerah Singkil. Nyambi pese banyak pas orang iomong irayu elos-elosin iyo sartengan. Anu bu anu pa anu iomong setero Roma ibangunin Roma sandi otang Israel setero sape imelaki sape setero sepeda motor imelaki keng tanda tangan dek remah masuk Kristen ternyata si tanda tangan ngerbung innalillah wa inna ilaihi rajiun celaka tak celaka berarti murtad dia masuk kafir mati tepan murtad, mati tepan kafir, Arab swarga bila baik. Selama-lamanya hidup dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Banyak ayat di Quran. Apa artinya? Orang kafir salancengah etamon di dalam neraka khalidina langgeng di dalam neraka. Tak ongke boleh. Tak berdekeng sejuta tahun ada selama-lamanya hidup dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah sebab arwah kafir jangan Allah bercubaan manusia. Tetapi cubaan manusia benih sekecek benih sejubak muan sekafir semurtad. Moneng Islam pakai kecek, pakai tengel, pakai buih, pokok Islam bi Allah iculuhin. Ulaika hum khairul bariyah. Jadi ya paling bagus sama nos. Ki apa boleh ganteng nggak sampean? Make dipang, make kecek, make buta, make tengel. Selama Islam, ulaika hum khairul bariyah. Itulah paling bagus sama nos. Alhamdulillah. Yang kita dipaneka Islam iman ke jegemayu. Apa boleh kerukun besi 10 juta tah ki make epor pemak seandainya tase sealam tadi besi kapi
seandainya tasik sealam dadi emas kapi pas porop Islam ben iman cek porop mah cek porop larangan Islam ben iman iki lagi ini kemodal mah untuk selamat nang alam abadi pagi kodungi ba Islam ben iman amin Allah mah maki bajingan tengi tamporak leng-leng kormaten nge ba Islam ben iman ki andi arpan swarga kemon maten mate kafir ce arep swarga bila bae na'udzubillah min dzalik engki mah apa boleh kanjeng Nabi ada bu syafaati li ahlil kabair min ummati apa artinya tang syafaat tang pertolongan untuk tang umat setu sanjeraja hari tetimune Islam make tu sanjeraja bajingan tangih korcok nyimpang Islam ban iman ki andi araban swarga ki apa boleh kanjeng Nabi siap nolong tang syafaat tang pertolongan untuk tang umat setu sanjeraja teti make tu sanjeraja comot bi tusa tapi oleh syafaat bagi selamat manter oleh akapi mentak maca amin ko beter tak oleh manter oleh syafaat kapi ki mak cek ko beter mak make bajingan tengih make tusan raja iki apoluan tahun abajing tapi oleh syafaat bagi selamat cek ko beter mungkin kiai tero atanya katina apa mentero oleh syafaat lah ari perlu bahas terus lagi ya sampai kol setong siap boleh hebat yang dinar sampai kol dua siap saya nggak ada jung cekeun ya saya laban bingo sampai kol telok siap Masya Allah setengah empat siap innalillah banyak tak beres sekarang apa hangkoi pakerejuk tojuk kana Allah ni sakoni bayi wa mak kain lang celat la moleng kok itina aki ting kok mole aki iki tengki Allah salam Muhammad montro liya syafaat lah nyatan mon aslin syarat abenya keng secek ko wata seto untuk mendapat syafaat kenapa syarat sekuat untuk mendapat syafaat keding aki masuk aki ke aten iki kebaili oleh deki dak molen syarat sekuat untuk mendapat syafaat pertolongan kanjeng Nabi ingki panikah salat apa jeung dul ngiding dul tetikor ke ngabajang lemak waktu cak ko beter esare bi kanjeng Nabi itolong pati keng monta bajang ta salat tarikus shalah la syafa'ata lahu yaumal qiyamah reng tak bajang tak bekal oleh bagian pertolongan bagi karyangar asolat tak salat pak istiqomah mun bisa mayu asolat ya wala waktu bila adan ngala udu ki anikah pas asolat atau mandi sekater ngala udu asolat disitulah awal waktu panapa kiai hadian pagi orang asolat ya awal waktu awalul waktu ridwanullah hebat dan wi swarga hadian orang asolat ya awal waktu oleh ridwan Allah mulai ridho oleh rahmat dan nuro maka pengapuran nuro jala ridho encan ulama ridho ini ketegian di swarga aten bagi masuk swarga mau tak oleh ridho bisa keluar boleh di swarga agan siapa nikah yang kita timon oleh ridho mayu asolat ya wala waktu aduh kiai tak bisa kula reng tan reng tekeng oh tak rapah mayu asolat di pertengahan waktu badah hadian badah wa ausatuhu rahmatullah orang asolat pertengahan waktu oleh rahmat Allah kai mateki rahmat ben ridho ya tekian ridho tapi tembang so tak oleh sepenting selamat yang kita gini yang kima mon oleh rahmat belum tentu oleh ridho tapi mon oleh ridho yakin oleh rahmat ben pangapora jadi siapa paling hebat ya awal waktu aduh ya tak bisa kula asolat pertengahan waktu kula tekeng atani sibuk oh tak rapah
di nama yuk asolat ya hera waktu bada hadian bada wa akhiruhu afullah orang asolat iya hera waktu oleh pengapuran Allah yang di ulama ibahas pengapura tak jatuh kau kecuali kau orang sesalah tetilah salah keng ki sepora apa maki sepora ya palan ki jepo ha mon tak japo ya neraka uwel mon tak topet rek neraka pagi manter selamat amin Allahumma hati ini kesyarat ki mon syafaat sepaling kuat ha asolat cak ko beter maki bejingan korek nga bejeng esare bi kanjeng nabi pagi ingki mak salat mak terus dadi oleh husnul khatimah salat paling sangat ko beter suul khatimah encan ulama al mutahawinu bis shalah orang seenteng salat ki sekut tak bejeng kadang pakai bejeng tak jepok ko beter suul khatimah cak anon lambak beda ulama nyaman sahlun panika amempeh tapangki ben 300 nabi ini kan banyak mak cuma saya sebut di Quran segemi nyata nabi ini kan banyak maka ini kepada ulama tapangki ben 300 nabi tong setongan nabi ini kak itanya aki bi sahlun ini kayak mempeh ajunan panapah paling ikatako enitunya sabadan mak itanya kinga nih kakapi saya 300 nabi panjenengan panapah sepaling ikatako ya lam dunya napa polisi napa sepaling ketakok bi panjenengan napa rampok sabadan 300 nabi ini kejawab pada pada kapi kula sepaling ketakok ya alam dunya ingki panika suul khatimah takok mate kafir setuju pada jawabannya manter selamat kapi manter dadi orang husnul khatimah ingki mak mun maten husnul khatimah iba Islam dan iman mak depak mak ahaulan tahlilan yasin kencana Quran khataman Quran rebbe depak keng mun maten mate kafir pasanta saya rebbein beli sapen make 100 beli sapen make 1000 ke rebbe nah keng se mate kafir tak kira depak ingki kormaten ngiba Islam dan iman pakai tusan raja pente ada pak tuan yang siodi doa nake sedekan ke yasin ke patehan ke depak cok kobater amin Allahumma sholli Muhammad dari panika kulawan sampian tore ki panika rokun sebuare panapahol panika ingki panika rokun sebuaren engki mulyati eki bi mulyati ku laku pada sebuaren ku leban sampean teki ku laku pada tapeton ku leban sampean tekan teh engki mak umat Muhammad ni kata kira ratusan malarat engki mon umat Nabi no lambo umat Nabi no ni ka oning pada seumur 50 tahun lancong mak anapa Nabi Nuh umur 950 tahun berdasar debu Nabi Nuh umur 1000 tahun umat apa ada beluk seket petok seket 600 nik kene nican ulama 400 tahun nikah cong lancong keng kenceran malarat nah seteran dia kenceran 100 nangkin alako 100 kali seteran dia kenceran 10 nangkin alako 10 kali mun umat Muhammad subhanallah maca salawat sekalian oleh kenceran 10 alhamdulillah maca salawat 10 oleh kenceran maca salawat 100 oleh kenceran mude keng si maca acelo malarat lo nyari setiai ker langker taron maurib ki orang maca yasin tabarok surat kahfi surat waki acelo ki sebanyak apa lapas hapi IPC melolo banyak tadi engki lapas IPC melolo teti masuk lah debun kanjeng Nabi ada bu sayati ala ummati zamanon la yabqa minal qur'ani illa rasmun akan datang di suatu saat zaman ini main dalam zaman jadi Quran tinggal tulisnya depak lah setia mulai ente saya baca apa Google saya baca YouTube kiwi Quran lek dinagi depak pun makin ada
lapas hapi EPC mulolo binin teker kalau pente EPC apa cek mon mecek bini ibadah mon mecek hapi belum tentu mon mecek bini apan pas EPC kenceren alhamdulillah tadi jambu mayu cek pejan Kanjeng Nabi sadar bu mon tak berjanji congok kitab Qur'atul Uyun congok mun tada telepon khotibul umam ambuang kok tak dadi makai berarti kok carpak pencerah mereka le gendek itu orain bi orang minyak ring alim sadia kadang tak muntuk pas neguk mik pas dibudin Kanjeng Nabi hina Kanjeng Nabi ngecoan jembu kayak gini nih gua bada tak ada cara mengak nikah Kanjeng Nabi rembes gua arok mirok ki kanan kok ngecoan jembu gua kurang ajar mak bade pencerah mengak jadi ya Kanjeng Nabi dihina congok kitab Qur'atul Uyun Kanjeng Nabi ada bu man la abazau jatahu kataballahu lahu isyrina hasanatan wa maha anhu isyrina sayiatan ayah siapa orang laki bini agaja sekalian bi Allah iparing kenceran dupolo tusan dupolo isapora karo guna gaja ora gaja bi rajin teh cek bah nyeroteng wah nyeroteng alias acampo mata merah sekejaki cek kocek ngalto pah dibudin pereng ngepel pah da binol dain ibu ni aga aja retokar selama aga aja kencer bi Allah karo kun aga aja mayu akalojud saling kelicek deh ibadah jadi selalu tak macam ya cintina lah aku jadi melolo mangka ada kalau kun aga aja mau sampai neguk tanang wa idza akhadha biyadiha kataballahu lahu arba'ina hasanah wa maha anhu arba'ina hasanah mun sampai selake neguk tanang kasebini bi Allah iparing kenceran pak polo tusan pak polo sapora satu kali neguk karo kun neguk tanang mun pas saja neguk bentol jebet Arya ibadah ke tapi ke ngain ke sebeda cara ngak jadi nang umat Muhammad mun lambek tade cak anut umat Muhammad kenceran mololo pamurah bi Allah keng sisi lain potong bi Allah dari mak lekas mate keng kenceran pamurah mayu kejar de badan umur ya iki lagi Allah salam Muhammad Arya karo kun leku sekalian le pak polo kenceran tusan pak polo sapora mun li Bali ki are karo kun leku tanang mun sampai ngecot lain iki ring hadis mana ngecot mana-mana apa wa idza qabbalaha Arya mana anak terekam ya sesat mun selake ngecot kerajin sekalian daramah bi Allah paring kenceran sabitek tusan sabitek sapora are ngecot sekalian mun semalam ngecot petok seket ayo pak nyium 400 pak keluar kalkulator jambu ke makian di kompoi jambu makanya sepo jambu cot kecot jadi janji mati ibadah jadi selalu tak macam tabarok tidak lah aku jadi melolo thank you Allah salam Muhammad ibadah cak lapola cak tengin tengaki mau sampai ajima ke mau ajima cepon Kanjeng Nabi bi Allah paling sakone ibaring kenceran 120 tusan 120 sapora paling sakone nika menajima sekalian mau sare semalam galak pitong kali ibadah ke sampai sahabat lambak mator ya Rasulullah ada apa sahabat mak mator polan Kanjeng Nabi ada bu pakawa bi Kanjeng Nabi wa fi bud'i ahadikum sadaqah ya farjin kakir sahabat kamalok nak kakir bade kencerna sahabat tecengak sahabat ya Rasulullah pamator Gusti iya apa teti farji nika bisa nyari kenceran bisa ngoleh kenceran iya aduh masa Gusti iya coba andin kaki sabak karing bini lain azina tuh sapanja sahabat ya tuh sa Gusti ya sabalik mun sabak kabinin kenceran engki Gusti alhamdulillah Masya Allah ibadah keng sabalik mon bani binin alias azina na'udzubillah